وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Wanama washilizi watukufu wa herezi wa Facebook ikayao nga mjihundrao hondani mwe Komor, nananyi mjihundrao wonze mwe Komor salama na amani na zimwendeleni. Kabla rahare jandisa darsa ya hatu ya lelo rihundru utukufu usiku wa lelo ya he mwanamshwa hatu Nadia Abubakar ikayao nguridungo zilera zinu na wemro bokoyo hundi hakaya wandwa nankuhu wakujunda walala na kabula shalelo. Alhamdulillah ngudungo darsa lelo ambese yangu jo kama uduti hazi. Mwenyezi Mungu hamnike fursa siku lelo nguridungo, na Mwenyezi Mungu jo hunika bahati nyingi insha Allah rawe rwana nyuho ikao ngwarangaliao abasa. Usiku wa lelo unu ya darsa ya lelo do monesan haukaya ngamjua ukaya emalaho ya hatu ya menyeha owana wenjia hodahoni mabaya shihu na jana mzaze do jusema tuangale mrume mabangano ye mrume adonzangale mrumshe mabangano, yani emalaho ya menyeha hasibabu imma ndongo za husuda, imma majini yaliyohodahoni hula diyafanyao zendongo hizo, imma matso, imma masahiri zendongo hizo yuhumkinishiha zijiri harumwa emalaho ya hatu khaswatan aba hange hundi haukadaho wanadamu pia watsambalia ngohundo mwananyuho wa mbaba mzima mzaze mzima nganyiba hanu wazima wandu wala kwa tuishiliana hata imbaba hawe mzaze mabaya mabangano na wajula komori waje waona rtiwa hensi wao aka rongo shiho na jana ikayao ngazitu wajiria sha Mwenyezi Mungu jalaziti wajirie insha Allah. Haizo leonga rimone sauni ana mnaje mru ya jozungua le dahola hae hanzia nyangu ikayao kutsina bezwa ya utahamru ya jia hufanyilie shango jojua ujifanyilie wawe hawawe watsina hatamba tabu almuradi ya utsujojua ujifanyilia amweshelezi zondo batijo shangaya ya utsujojua ujifanyilia shakhasatan walio hunurilio Marseille hambangu anzo yafanyiliwa yabo ekahende hata hamdungu mfanyilio yabo najua kaya kana humfanyilia bure mfano yatijomba bala Qur'ani yekailibisiwa izo ze kweli shautiliwa ze kabahe ngujo ka utoa energia tahezinru ya kufanyilia mfano wa hadithi mwanza nieleze shade utijoshinda ujifanyilia she ujoshinda yode mane kangani monesoni namna boko kamna utabiha ngamjujua mjifanyilie ekanyi wanduka yao nyuswali hodahoni hula haina mrungu jojua yafanye zenongo ili yahifadhi ledaho, ili yahifadhi nuwana Mwenyezi Mungu yazie mabangano yaliyo homalahoni hatu. Haizo usiku lelo ngamnionao kabozindika ngamduka uja nzonese bana handani kamwangaliao inu butei ya maji memporto maji
amuradi yatike mvinyo wala yatikeju maji ya huno, maji ya Evian au maji ya mvua au wala umuhimu yake maji. Ngamwangalia ino butei ya maji. Ekado ya bili ngamwangalia ngabomba hindu tsainu iporo eau de rose, njamba l'huile de rose, nduna ishiendo tsamba eau de rose, eau de rose tsainu inu ya bili. Eyararu ngamwangalia shingo simple ekakuja hundesha mabumba ngutuchorenga shinu shaupiha dahon eyane ngamwangalia ngabo butei tsainu ikayao ngiyo vidi yabunga mwanzoni moneseni enamna ya ufanya hawangu ili uhifadhi ile daho, uhifadhi nowana walio kodahoni waltawe mabangano watauna nyima nikao ngazijirio. Ngondo warenge ya la maji ubuwe. Bismillahirrahmanirrahim. Kwangalia ngobuwe. Mruna ishiendo hakaya nsurongo wa shibushi wala nsurongo wa kizungu wala nsurongo wa Kiingereza wala nsurongo wa Shiarabu wala shishinwa shanga mrongo he lugha nationali ya hatu si wa Komori. Mrati jamba bofu ebala omri ulausi wodahaju ahobala ja mruna ishiendo mri yatsijihafilishe yojoka hanza ngujodunga ye video ngarjo hipartage ngujodunga ye video ya kensi tranquille ya ishilie zenongoika yao ngamzambo bana handaninga nzo mwanadamu ya kubali ya ukaya ya Qur'ani yini yodala haini ndongo yonsi pia haka Mwenyezi Mungu yariumba yede asisa ya Qur'ani yardi ya rambi ya kawanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma, yani risisi ya Qur'aninu ilijeike unono ijeike na rahma ikena yurumbi hosoni masi haizo ndongozi njika yao ngizilo haru mwezi ungoza mwanadamu ikao ngazibonesi wao hema kalima matukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arahana hohenda watsahema wagangi au utsahe wandu mara masahiri au wende watsahe wandu wahema rumba au wandu wahema jini uhunde madhambi urudi mwanadamu ya kafirihe bure na abonga buzenongo ikayao zisisi wane Qur'ani kaongo jojua uzirumie fasilma haizo lelo ngarimone saoni enamna yau hifadhi ledaho nano wana sheleka gabo omsajaja ulodahoni hakaya dum mwangano haku hodahoni jokirkaya ulati uwenza shade zanongo kao ngizo hodahoni hula deza sababisha ze problemu hizo kuplu zinji zimanao mabaya shihu na jana ula katujua hata mrungu tuhenda katujua ndongo hindini za tongeza wanruwa Roma hiyo na wala humkinishaka ledahulla ngabo majini ya lubala dia sababishao za ndongo hizo au ngabo kor puissance inroji ili hodahoni hula imma zito imma husuda imma siri ngari mwene sauni hanzia wangu simone zanendo kan mrungu rengo butei ya maji hena mnaini getsahau ukurubishe emalomo ya haho ne butei we maji ya jaya hena mnaini ango somo hindi yandongo ya handani wisomao handani ngwandiswe suratul Fatiha dainurambao alhamdu ngamuisomo ili mwishie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uvuzie iyo de suratul Fatiha ngosomo kado nzima kusoma kado zinji uje usome ye ayatul kursi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Uvuzie yana maji wakati ula ngouje usome ze ayatu ibtalu sihr, ayat ibtalu sihr de ze aya za ubutu masahir. I aya handani ngosomwe aya ino ikayao ngiyo haruma surati al-A'raf. Ye aya ngiyo haruma surati al-A'raf lekifu la jana ani verse ya 117 kwenda e verse ya 121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. Uvuzie hiyo ndio haruma surati al-Araf lekifu yani verse ya 117 kwenda e verse ya 121. Wakati ula uje ye aya e yabili ngo ujo usome ye aya inu ikaungyo haruma surati Yunus lekifu yani verse 81 kwenda 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Uvuzie yala maji wakati ula ngujo usome ye aya e yararu ikayo e aya inu ngyo harma surati Taha verse 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Uvuzie yala maji wakati ula uje usome ye aya ya mwisho inu ikaungio haruma surati al-Furqan. Surati al-Furqan ngiyo haruma ye verse 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Alafu uvuzie yala maji wakati ula ngohonsi wende warenge ila butei in na mwangalie mna butei mradi humtsaha na butei amadi namna ina uje urenge maji yala wayasomelea uverse he namna ina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ngon alafu usaze mbavi wakati ula ngoujo urenge inu oderos uje utie ran. Bismillahirrahmanirrahim. wakati ula ngoujo ubaye
wala ya wabaha rihisa risomo ze aya razifungua ban rivuzia haruma la maji rijari verse haruma ila falasika ritia ne oderos wakati ula ngobalio eshingo ekadesha mabumba ekanda shinu shaupiha pardon wende haruma zekwen za heledaho ko wendo haruma zekwen za heledaho uvurize mbavi eshingo shila haruma zekwen za heledaho pia uvurizo hata harumwe emafuko haruma zekwen uvurize yani eshingo shila eka husa huvuriza wakati ula ngowendo wandise urozi haruma zekwen ngumrandisa wuju usiha wandise bismillahirrahmanirrahim namna mwali wala wandiso urozi haruma zekwen za heledaho lotipia basi ho hanza ha Mwenyezi Mungu hema kalima matukufu marahafu ya hahe na ukaya ede hambakaya ya Qur'aninu yodalao na wewe uifanyao uiaminio basi wallah ekaya wakaya mabaya hodahoni ngojona ukaya ngajozi ya ledaho ngalijoka stable ekaya wakazinduza peu hodahoni hula Mwenyezi Mungu ngujozi butu yani yazito yabonga mwangali yao zendo ngozo tsinziro haumria nambie nywandu mnangaliyo bana ekanga buziro ulo yabo ekaya ngawe na besoin ya ukaya upare mndu badika kutujua usoma badekaya eka kutujua usoma sheka ngojua usoma zendo ngoze anga mwangalia ze aya zotsinde shaze aya zonfuwe tisharuti wewe wanzo ufanye utoweza udosoma haraka baiko ujo hahaya Mwenyezi Mungu ujo hurengea ezilio harmumu wa haho ukangwanzo uvukishe ledaho la haho ngwanzo uvukishe wando walodaho ni hula hausoma ye Qur'ani baiko ujo hahaya usome ukemakini usome uvuzie ufanye hena mnenu na hambia basi ngojona emajiale kaya baki ngojo ya hansi enso abili ufanye enso araru hatesu kwe majiala ya juhisa baho hanza hamungu insha Allah Mwenyezi Mungu ngujo hansi amani hodahoni hula yatie baraka nyingi hodahoni hula yavambaze emazetwani kayao yakahodahoni hula neze husuda ne masahiri ne zero hombi ikauzi kahodahoni hula Mwenyezi Mungu ngujo zito haizo ngamjua ukaya ekahunikiwa dalao la imanu boka condition kale dalao linu nganzo kangoli rumio ukena mnaja haizo haina mrujuka ufanya le dalao ya uhifadhu le dahulahi handani nganzo le daho liketahafu hakaya yanude makalima ya Mwenyezi Mungu ujoka uya rozi hodaho ni hula ya wale daho ngalanzao liketahafu le daho ekanga bo statu zilio daho ni hula za husuana mbahindu ya roho yani statu za fanywa ya zinyama hau mwanadamu za statu zila zitolwa haukaya malaikatur rahman woko njia mahala walio ze statu izo mitside wambo izo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ekaya ngabo magora yanyile hakanga mjuwao kanyi hanzo tazeboteza hanyunyu za hatu magora yala namnyatowe hakayala ngazi yao malaikatur rahman honjia hodahoni na wiki malaikatur rahman kayatsi katsuhudunga yaboze rehma za Mwenyezi Mungu kazina hudunga kuna uziparisa walone magora na watso yavera wayaehe hauwa yalate kukotsina ndongoza ukawa kaze magora shadutsoka ulado kamria jones kangena nyilenku na singari juwa ukaya ulatsimrulo la nyilenku jokaze filariahe hauya umuhimu ekakatsimwade simweleza nino ekakatsimwade ya ukangu jodotse shelwa bange na jaraha nkuu ke ukaroha hau loshe hitwa ngujojua kaze le gora la heke tsina problem shadotse ekadotso kangwanzo ya tema pozi yabodo bahanu kayao ngabo mavara
haizo ikamndongurumyole dalao handa nile daho liketahafu utie manukandro uangalie kangabo status zilo hula uzitowe bado wakati ujohunda zerehma ujohunda zitabu zijulawa hudahoni hula mfanye nyondo modahoni hula mlosoma ye suratul baqara ikanga nyiwenje nyujo soma ngamjujo hanyisa hene mndu yasome page nzima hata mumtimizi hawo mndoitia mwishilia wotasinga modomo hazini mbulie suratul baqara hudahoni hakaya yone saukaya haini wakati wabulie suratul baqara hudahoni basi shetani kanjia haizo yabo ngarijo yabambaza humalahoni hatu shariti miziki riroha au rijarito bulia miziki njazia mru kikasho muziki wahe sha ngetsahao ya Qur'ani kenyinji rahana emajimbo hakahaini wakati wishia umiziki minji yabo wewe ngo paro shetani ya uhujia haruma ezengo zao na haini wakati usoma Qur'ani hawinji yabo ngo paro malaikati rahmani ya unjia hodahoni hao na ukaya ya uhuzia na ndongombi zinji haizo ngamwangaliao heli rafanya zenongo kazi ya kanziro au mnambie kazi ndongo na zamba banu ngizo nziro kastinziro hata chatimwambia nindo heni ukakana ushinda ya jifanyilie no hajo hanza yabwe kangonzo yafanyiliwa yabona juwe kaya kana ufanyiliwa bure hakaya banunga bondu wajelezo nai amprofite banu nambeze habari ngabo wandu kaya ye Qur'ani yo kaido libisiwa izoze kweli ye Qur'ani kaido libisiwa shanga nzumjukaya wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallama ngabo wandu wakawenda mjini basi wende humjini hula ihundi hakai mfaume mjini hula hakamwade basi noko jaka wareseve wandu bahi wakautsaha mfaume hajuwakawa jawajeni mfaume harumu mrahazi kanda wangali harumoje ni wala ikangabo mrujuo mrubala ujoshinda ya jiani bonese muradi wende bahundi hamru ya kabala harume masohaba kabala habiri hende ho mfaume ola hende hamsomelea ya suratul fatiha kaja soma zinduza saya mweshele kaja soma aya zinji atosome suratul fatiha atosome alhamdu almuradi huya isoma mfaume ola hahundu unona sha hambanga mhulibo na tsena mbuzi zinji akanza mnikezo yemruola haraya hamwambia kaya ngamodo na uzise mtume rangu hende hamuzisa mtume hamwambia kaya yehusomo hindi emruola hamwambia kaya tisome suratul fatiha nsosome ya alhamdu mtume hamwambia kaya hatse hamwambia ka andovia hambia kaya ye suratul fatiha ila ruqya lazunguo hamwambia ka enda warengele fuwo emruola yahunika yahuyu ikanza onese kahindi ekalelo huja si husomelea hunikamba hindu sinadamba ka ansubeshea la ngojojua ubesheye shange tsahao mruya ile wendo ngetsahao ye mrufanyo zenongo zinu ya tsihensi kaila hazi la de hazahe katutahazi yafanye iche hazahe uzungu wa wandu ketutahe namna hiyo ngetsahao ya kane hazi ya hadofanya ihundike kaino occasionel fan ahundu mru hampara ili ende msaidia mfangilia ndongo fulani eke mru ola hahundu mbahindu hamnika ahlan wa sahlan ekakaja hunda shaliti kebaya hauli kaumani ya kemrola hande place bure kajatonika hata maji wala kajanika na hiyo simazo ya kihatu paske lazima kamrende dahoni bai kwa mjeni ndabano tsoni kwa maji hano vala haizo mriati shangaye eka hambilo kaa ujuhufanyilia kahamba mimi nsina hufanyilia bure weshele hakabo ngabondo wa hulwa zindu zijezifanyiwa mrongondo hakansi hasomo hania ya ikhlas namna hiyo mrati joja hashanga utijoshinda ya soma ya Mungu joja tsahe mrikao ham amini ya msomele ketsina hata batam ili vahemru yende ya aplike
ekemru honu kangu joshinda yasome hakanga mwangali yao ezindu na zamba banu nazisoma banu zotsinziro hata zonyangu njaka usoma kizungu shatika uzisoma helugha ya sharabu ya Qur'ani si njasoma hafijo tika usoma hambavi yabo heni ujoka udunga ya video ngujo idunga haulutufu ya ishilie hambavi ya retene ze aya sivumbua neze numero za hazo ya wakati yu katina hata mba problem simwambia nino ukaya oderos na maji na shingo eshingo kutsutia harume maji eshelembra tujambofu evala amrajani para vale shingo amjudwanti harume maji tselezando bano eshingo ngisho apare ngundu wavurize kumahala ngoro bismillah ushitsambaze harumaze kwa hula dahoni au harumale daho maji yanda ujuka huja upompi le daho ngojwa ndisabo juu harumaze kwa usiha ure bismillahirrahmanirrahim na udomba rohoni kabu Mwenyezi Mungu utowe heni mbahindumbi lo dahoni hunu Mwenyezi Mungu uitowe Mwenyezi Mungu jalie wo manu lo dahoni hunu Mwenyezi Mungu utowe ekazinu linuzitso kalinu husuda ekanu masahiri ekalinu jini delilo dahoni hunu delifanya na ngozini Mwenyezi Mungu ubuto hakango jukaya makalima ya Mwenyezi Mungu ekanga buda mbahindu ya peo dahoni hula wallahi ngejutawa ngejutawa ndondondo ibambaye hodahoni hata ukatula ngujoronge majiala udo ya rumia haina usiku eka huo noka kuna ushinda haina usiku nguchodofanya heni siku ya raru wala yabonga mwangalia ukaya zenongo kaziti nziro haumnambie nyondo mnangalio bana eske zenongo na zamba bana ngizo nziro hau kaziti nziro kamono mwana nshohangu ikayao miumanza baikwa ekalawo mihela usiu Hisani Muhammad ngevanu nguridungo ngamjoka ya bongo tsondrema misonyo ya wabaha na ode mwana mshohangu uko unanza nkozi jua kayawo unanza wala ngamono uwandungwa nanzishia ubanu ngwanzi haukaya tsinziro haku kazi tsinziro hata zi aya kazi tsinde zendongora zifanya banu kazi tsinziro ye oderozinu inamfikirika yango du parisa mbese 3 euro ou 2 euro maji yanu ngo joka uhula parce que ya robine alongo libo warongo hama uhulu maji ya robine wala boîte inu mna falaska wa ingo jojua inumru johula shamempa kenatimizi 3 euro na mnaila hawika kuja hunrainu ngojojua urenge bute ihena mnaino ubaye alafu tsote abonjondi wazingari udo fanya hena mnaino kawono kaya kuna ushinda uhule bute shanga mfikirika ya heni wanzo ngojoshinda hule bute yakaya wandungu watowao mapisa menji ya uhulabie wandonda harumansabuho yabonsamini kangu joshindwa na oderos na hindi nabo hatsinzi biye za 1500 na 2000 na 3000 ngole usakomori ijo kirtena hatsinzi zila na wala hadiwaza ya ukayange na wana ikaukaja wafangile hakika ya hoa na wala na wala hadi sakrifie hatoa mapesa yatsoma shashi ya honda enda yafanye mashuhudi maudu wana wala wajawani saharu mataabu ya dombe babanu tsirendeje babanu wana wanu warende na wala ijumkinisha ka wewe mzaze wawe hawewe mbaba nyide mwasibabisha wana wala walu haruma taabu na wi jokiri nyinyi mshinde mwasaidie ndondondo ho wafangila za hakika za haonga mwishelizo ndondondo za hakika za howana heni ulone nafasi nafanye mratido ambaka vala na valangu joka ujuhenso wawili yende komori atinze biye za matijindini ya virende komori yende yafanye mashuhuli yatoe mapesa yatsoma shashi yani kiwandu hula na vala hadiwaza avenir yahe ya maudu na dowana ekuwa nango wema wallahi ngojoka haruma wema ekawa nango wayi yabongojoka haruma tabu haizore tsidiwa za hakika za howana yeulone nafasi na beze yaifanya insha Allah na ulanse message vanu ngaribomba Mwenyezi Mungu eka hari hansi na mu hari nikaze nafasi rijerende haruma ya umra
ya humo haunu insha Allah ya rabbal alamin. Na umra mtume sallallahu alayhi wasallam harumu hadithi haone saukaya haina mru yafanya umra wa mwezi wa tsumu, haina mru yafanya umra wa mwezi wa tsumu basize thawabu ya zihunda unge hama mru yafanya heji yabo yotsine nafasi ya heze 5,000 euro za hweda harumu heji na tsotsa haze 1,500 ou 1,600 ou 2,000 kana udepasa ujuma abo yende yafanye ye umra, yende yafanye ye umra. Ya umra mrujo huifanya usiku zima kabati complication zinji ngodo huifanya usiku zima rahana hunjili ya mapesa menji wende waambie Mwenyezi Mungu ya ukaya zinguzo za Uislamu zontano ya tano al-ada aninga mtendezo ya adabu Mwenyezi Mungu nende naifanye sha iyo wanifardisha mtuifanya raha hakanga bwandu kujeleze namna hiyo kama mimi amando nafanya ada apres yani njende nafanya heji ando bia hambia ukaya ngoju kawaswili bano na maudu tuangalie kahutia nia hama ndiyo ukangondo wafanya adarangu ngeuje utekeleze yenguzo ya tano ya Uislamu. Mwenyezi Mungu hahurengero husuku ambaza nongozila au watenia ila yani ngoju kaujihisi mruhindi, ngoju kaujihisi mruhindi haizo mruna tendeze yambe kabo Mwenyezi Mungu ehelika yao huniba mvuu, bo Mwenyezi Mungu waniba na hazi, bo Mwenyezi Mungu wanikana akli, bo Mwenyezi Mungu watsundrenda irewe, bo Mwenyezi Mungu ngamunjiliyo mnariali woi mahane nende nafanya heji, mahane nende nafanya umra hauma haunu amondo nafanya umra bo mwezi wa tsumu vokaya ntsina ushinda ni hundreze 5,000 au 6,000 nende nafanye heji basinga mwendo nafanye ngolewa ya umra hakaya wei de mwavili mwa heji weyo para petit pèlerinage uka amwendo nende naifanye ino bo mwezi wa tsumu hakahena mndu yaifanya bo mwezi wa tsumu nge sawa na mndu yafanya heji haizo mndu na teni ya ranguda bahanyo kaunga mrangalio bana hakamjoka haina mndu ya swala nzima harumu msihiri wa Maka swala nzima utoi swala nzima bahingyo ekivala ya swala shihui waziswali mahala hunraji ya kuangalia ya umra visa ya umra yoka 15 jours tsukuma na nsana ijo kiriundo wafanye nsundaro akaya umra ngo tutohifanya suku uweze nongozi hise pia kama nzonda afanye visit Madina uonele kaburi la mtume ahlan wa sala shango tutohifanya suku la uo ekawo hunru vole suku la uo ureje huono kaa amanzoni baki ilini hunda thawabu zinji hautsolo swalia harmo misihiri mitukufini wala alharamaini Makka na Madina ya wakati huo nguju hunda thawabu zinji haizo wangali sote ni yarangu dabaha ya ukaya insha Allah ho hanza Mwenyezi Mungu biidhnillahil karim bo Mwenyezi Mungu ranzo katini ona we video yenu nishia we makalima yanu ya tolao ngamrahatso yenia ya hangu bo Mwenyezi Mungu ya ukaya zemvuza hangu njozi rumi abantu ili ni hunde mapesa nende nafanyada ngamziyo nitendeze ye heji nende nafanya heji haubo nsone nafasi ya ukane nafanya heji ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu ngamwendo nafanya ye umra kena hu dépasser 2,000 euros ya mhuniko sur et certain et quand on zo dépasser 2,000 euros yo aferia haho quand on a plaisir zaho wanzo zifanye hu lezindo au ndijize shay ya umra kena hu dépasser ya 2,000 euros wakati yo 1,500 wakati yo 1,600 ekaya wewe ngotahonde warenge loteli ya haho ndona shiendo ukaya ukiharma shambro ya haho waweche ijo mkenishiha iwaswili ya 2,000 shekanga mwendao group kejabidi waswili ye 2,000 iyo haizo mruna esheleyendo yangalie ekangondo yafa surtout ya wana mwambio nindo nyuando kaunga nyina ze nationalité française iyonge jo kanyangu haku hakango jojua
ujitashe visa visa ngo jojua wambe kango tsaho visa ya tourist utsambango tsaho visa umra utsambango tsaho visa tourist ngo jwe parisa wirenge sur internet ngo jojua wirenge sur internet ka wirenge sur internet hate bie ngo jojua wirenga sur internet ngo jwe parisa bie rahis wahenda kakutsina ata jokirike kulala hata loteli so jokirwende za humsirine ndo dolala balemna ndinu waho kenaya haya okago ndo alemba hindo abonge urohe bonze ngabo mishana ilo iho ngojo uduka ntsiho wenda ngojo uyela nduli batsijibala hindini shango jojo uliba ukanemna box waho nendini mwanzo ndo mshanani wende voilà kahuono kango zonde watsahilo tele ngojo ndi wajitashie eloteli hula sheka huono ka ngejoka ndini ngojo udungana grupu dungana wandu mwende mrangeva hanu wazima ili mfanye senongo ba insha Allah Mari Abdallah tienia dawena Tarfata Abdu na mtienia mwana Bahati mwana Njema haini mrikangu nangalio banu na angalie ya tienia ya ukaya bu Mwenyezi Mungu ekauni hansina muo hata umahauno harumwetsumu ya Ramadhani ngamji sakrifie banu ni unjilie mna riali nje nende nafanye ye umra baika huende hufanya ye umra wallahi ngejo hutsongeza werejei ngojokana mwendo mrwachi moti werejei ngojokana ideka ya baba hakweli na nifanye namna fulani ili nje nende nafanya heji kuna ukamjeni abili mria juwe ani mukozeni ndonondo mria juwe kaya banu nyondo mfanyo misafara na tusipozo kamdongo ndo Dubai yende afanye biashara ango ndo Turki yende afanye biashara no kaja parohenda ango ndo Arabi Sauditi ili yende afanye umra no kaja parohenda katujua hate mapesa yatijonda hende hagangwa habamba hiyo embano ngongyo nyangu inu nsinku Ufaransa inu 5e puissance du monde ngabo banki ngojojo hondo banki wakati wateni yaka anga mundu Arabi Sauditi nafanya umra amjoka hanza nendeiho omwezi otsu omwezi ujao par exemple huliwa tsorenga 100 euro wende harumwe banki uambi yokaya ngamonzo mnibadilie mapesa ya Arabi Sauditi nalisize rangu di riali 20 riali 100 riali voilà wajo hunika wajo hubadilia ye 100 euro ila omwa wewe koduja ubaki nao udo ya jua ka aiwa inu 100 euro inu 100 riali inu 10 riali inu 5 riali inu 1 riali yani huyazoea wewe wendo Dubai de namna hiyo vanonga bo banki zilo hunga dujo kubadili mapesa Dubai utibadili pia paske hunga jorenga ushuru wole shatsimu njitsaula sha omwe ujuwe yala mapesa maudu kahonde hula hauhudungana na mru yatichonda hahu hadaya hahubamba kutujue mapesa amba kenda hulemba hinduila na wala hauhumnika hendika kakaja hurejeza hakaya kutujua eheli ya mapesa nekahu ya jua rangu hunu ngojo salimiha kuno kana hata problemu jo hutabisha mbesede lugha shahokaya mapesa wayo kuna ushangaya ngojo shinda uyajue ndonondo huno mahalaze banki ngizona mapesa yao ngabo banki ngojojua ndio wabadili haini mapesa ujo ya balia kangwanzo ya Dubai kangwanzo ya Turki kangwanzo ya Kenya kangwanzo ya Arabi Sauditi pia ngojo ya Paris ubadili utibadili pia tsobadili mna hindu basi wala haizo naritie zenia za hatu kabo Mwenyezi Mungu nano wawahi wenda wafanya eada wenda tsongeza waunjilio wando hula madhambi yafanyi hahula mbeze mstaghfiru hulone nafasi ya veze yende ngabo wako hamba kaya mimi no mimi sina huenda basa paske sina ushinda njizie kikanifanya wanu ya biloka hufanya heji haukweli basi Mwenyezi Mungu hubangwe madhambi ya haho yonsi pia ngorejei hama mwana ça veut dire quoi mwana mtiteka hazalo katujana madhambi yabo hujango fanyo madhambi yabo ngwandi so ufei mraji kama si wanadamu si malaika wa malaika wa udo umbwa ukaya kwa na uparwansu Mwenyezi Mungu
sisi karjombishi namna hiyo sisi ngariwa nao mriatsi yafanya yabuyo kena utsongeza udambaka mimpaka tsirende ha mrumduhazi ya hambiando kamundo kawasulia hauhime hatanga mrumduhazi wonde wararilwa bahi urohema rumbo yiho bahi nganzo ufanye wakati ulone nafasi ulona zemvu yode njema haizo na tezeni ya zahatu ba insha Allah Mwenyezi Mungu jorifungulia eza khairi ngamono mwana mselea bweni wa baraka tsoi haisa hahudhuria ngamono heli ya rumbwe matsondo swafi mwenye voilà ngarumbo Mwenyezi Mungu bobweni ya hunike biswara njema insha Allah ya Rabbi ya jaalie utie nia ya ukaya umahauno ngondo wafanye umra rawe ramuna sheri insha Allah na mtieze nia insha Allah ya ukaya na ngardura fanye umra fauzia asumani baho tie nia insha Allah umwambie mrumme vahe hene ulo na mrumme ahe waishiliane ikaya mrummede wendo hakangwa dungana ngo une nafasi no mtenia ba insha Allah uhanza ha Mwenyezi Mungu mprofite baikamwende kamjuombaze dua Mwenyezi Mungu yabone sowana yeulo na mwana mwe Mwenyezi Mungu amrejeza ke harma wema yeulo na mwana mwema Mwenyezi Mungu yambarikie uwema wa ngojo profite uhadisindo ndauna Mwenyezi Mungu ngojo profite utsahi Mwenyezi Mungu tauba ngojo profite wone alkaaba ngojo profite wone ndrongo njema ikaya wo horeje haho ngojo rejei namna indwaji yani ngojo rejei namna indwaji insha Allah ya rabbal alamin na riziki ya harmonia ba Mwenyezi Mungu ngojo rifungulia eza khairi insha Allah ngari womba wa Mwenyezi Mungu eka hari hansi na muo hata maudu ngarjo huja haruma imasuala ne majawabu yabona mjitayarishe niwandika yao nyeuri dunga haruma imasuala ne majawabu ba insha Allah ngarjo yafanya maudu na ngarjo sana imasuala yake mangumbawi ili mshinde njibu ngamone mwanamshahatu daika elarifu ahisa hahudhuria wemrikao yohanza ndongozadi ni haku daika elarifu ngarumba Mwenyezi Mungu insha Allahu yahunike imani nyinji rawero wananyuho insha Allahu mtienia ya ukaya umahaunu insha Allahu mwezi wa tsumu ngarjo henda haruma ya umra biidhnillahil karim haina mru na tuangalia agency ya Jokahanza yende ya rensenye ili ya jende haruma ya umra biidhnillahil karim Mwenyezi Mungu ngujorinika biswara njema Mwenyezi Mungu yarjalia rinike zinafasi insha Allah yarhensi namuo hata riwasuli yabo rjende ratekeleze ya umra biidhnillahil karim nsidiwaze tena hombelea rais mzamani wa daula ya Komor fundi watu mtukufu nadhifu mjamalifu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ratidiwaze hombelea za dua hauka hakika ngudhulumiwa Mwenyezi Mungu yamnike swiha njema Mwenyezi Mungu yajalie uandrika yao wa mfungu haupeu Mwenyezi Mungu yajalie ondu wao washanjie mio ya hao ikemio mema ujalie eutijokubali ushanji ya Rabbi nge Mwenyezi Mungu umsunzuse she ujokubali hashanji Mwenyezi Mungu umtukuze umnike na umri mle insha Allah Mwenyezi Mungu jalie fundi watu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi raye rowananya Dr. Salami nanu wasaya ikaya wafungwa hanzia za udhulma Mwenyezi Mungu jalie watolo haraka biidhnillahil karim Mwenyezi Mungu jalie wahunda swiha njema Mwenyezi Mungu wanike umri mle wanike na bahati nyingi insha Allah ya rabbal alamin haizo nsinahumringano wakati hakanga mjokaya mjohanza ritsoba kivanu ngamhubashilo marahaba mwanamshahatu sitimbaye hotu kufika yao hurinikao juzi haruma ya manifestation hakamjokawe kuduhenda shahuja Mwenyezi Mungu juhutukuza insha Allah na mitijokaya wemdu mtukufu hakamdu mtukufu yekari hotukuza mwana nyahamandaye haizo waandikao mja haruma ya manifestation Mwenyezi Mungu mtukuzani duniani banu kabla al-akhirah
nyoandu mkau kamja hunda ibahati mwahaja shamka naye nia ya ukaya njoka mjibi weka mkayabo Mwenyezi Mungu tena nguju mtukuzani duniani banu nana akhira insha Allahu ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu rirahate emio ya hatu, Mwenyezi Mungu ritoweze husda, Mwenyezi Mungu ritowe ne matumai, Mwenyezi Mungu ritowe ne miyomi, Mwenyezi Mungu urihifadhi no wandu wenze matso ya pewu neze husuda ne masahiri ne majini. Mwenyezi Mungu urihifadhi neze nongo hizo zonti pia insha Allah. Mwenyezi Mungu utukuze wana wa Komori wanti pia heni bahano walio owalowema. Mwenyezi Mungu wabarikie no wema wa hao owalowai. Mwenyezi Mungu wabadilishe wakewema insha Allahu ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu jaalie haini mwana Mkomori yalona biashara yalona mbagari ya hahe yalona haini mbahindu njema ikayao haitsaha hezemvuzahe hajibiwani au hata maniwayo. Mwenyezi Mungu mbarikie umhetsinamu yasterehi ekangi na gari yasterehi le gari la insha Allah umhifadhu neze ajali insha Allah uhifadhu nele gari la yeulona le duka. Mwenyezi Mungu mbarikie le duka la hahe. Mwenyezi Mungu mnike mariziki ya halal umnike na makliya wenji yeulona ye restaurant. Mwenyezi Mungu wabulie makliya insha Allah ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu jaalie owalona wabarikie owatsona. Mwenyezi Mungu jaalie wakane bao insha Allah yili walawe zero hombe insha Allah. Walu haruma umani reka kuplu Mwenyezi Mungu zirejeze zike haruma wema. Walu haruma watu haruma umani Mwenyezi Mungu wabarikie insha Allah watsimane. Walu wade ya Rabbi Mwenyezi Mungu wabonese. Mwenyezi Mungu jaalie banga sina mwana mshohatu ikayao ngemwade ngujihundo haruma zile hospitali za Paris insha Allah. Mwenyezi Mungu uje umbe wa unono biidhnillahi alkarim. Wabahanu yaliyo Mwenyezi Mungu umnike wa unono wa hahe rairo wananya maisilamu ikao ngo wawade. Mwenyezi Mungu uwabe wa unono owalo wanono. Mwenyezi Mungu wahifadhi nezembade insha Allah uwabarikie no unono wa hao insha Allah. Ngamono ye mwana hangu Sara Yas we mwana wa hangu ikayao neumanza haku ye unanza na Mwenyezi Mungu juhutukuza duniani banu nana akhira rawe ruwana haho insha Allahu ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajalie ndola ya hanyu. Mwenyezi Mungu ya ibariki itikane problemu sha ikiharma wema ngari wonao tena anais jambaye. Mwenyezi Mungu ngujuhuba wa unono rawe ruwana insha Allahu. Mwenyezi Mungu ya wabariki ya wahunda unono wa khairi insha Allahu. Ukanemuo uoneze njema zaho wana haho biidhnillahi alkarim. Ni wandu kaunga mrangalio banu mtsishangaye ekawa sakarja wavumbua mtsijokana ngoma babano osukwa lelo tsika hazini si hundu mruha jani bahati ndavu ya tsunzingare mahomio ya nitambaza shangu na mbio kayabo fundi banu kutsudori wona na singara ngariko balango tovumbua wandu aji ngasibala alafu ngartahozi samaha ekaya karja shindara mvumbuani mtsipia shabu ngasihamari mvumbuani insha Allah. Hakawanuri wafumbuao wanwandu kawambese si uhadisi haku demana rishindori rieshelea shanyi wandu kaunga mrangali yao mranti zemwa malazahani hauritukuza ahanza mdunge ndungu za khairi bahi Mwenyezi Mungu jomnikani kado njema ikaya uka mnaujitwa dunia nibanu wala akhira insha Allah. Nsidiwaze homba ze dua insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie yensia hatu ishanji ikensia khairi ikensia baraka insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie mavamana waliowaba hawa ende sawa yensi. Mwenyezi Mungu ya washanje mioyo ya hao ikemio mema insha Allah. Owalowai Mwenyezi Mungu wabadilishe wakewema owatojo badiliha emio ya hao Mwenyezi Mungu uwasunzuse insha Allah ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu nguju mtukuzani insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie rehensinamu hata maudu biidhnillahi alkarim ngarjuhuja rimnikeni zanyumeni insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msidiwaze ho partage njema hamanda zinu hozibeshea wananyuho hauzipartage haruma ye Facebook ili wasaya waone hakaya unumsomo laalla ekahutsamba ndongo njema yabongo juhunda thawabu tena haini ujuzangalia hazifanya zimfai yabo wewe wazitambaza ngujuhundana na thawabu insha Allah.
na mjiprepare usiku wa maudu hema suala bangar johandi masihu ya lelo hauyanziha ilirike tayari maudu rtijo tabiha insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.